Om Swastiastu. Ingi dedane sanedahat uang yang titiang. Muali malih titiang Nyoman Siwija, dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Jagi matur ring channel YouTube Inik Pepelajaran Bahasa Miwah Sastra Bali. Itu dane sanedahat uang yang titiang melarapan garjitan manah titiang. Nenten surut-surut titiang ngaturang rasa pengayu bagya majang ring ida sang yang widiwasa. Mogi-mogi sang kaning peswecan ida dane sareng sami kena rahajeng taler titiang preside ngelanturang suwagina duwe suang-suang. Ingi ida dane mekasane melet mapaurukan ngeraosang utawi maosang pewiwahan adat Bali. Titiang mangkin jagi ngelanturang penyawis saking kulawarga Purusa risampun kulawarga Perdana Puput mepari tetes ring okan nyanesane istri tur sampun nyantenang mungwing sayu wakti sang ayat alaki rabi sampun sangkaning paderena sampun ngiket tresna utawi metunangan saking dumun semaliha sampun sayu wakti nyantenang misadya pacang nagingin pinunas saking kulawarga Purusa. Itu dane sanedahat uang yang titiang rikalaning sane sampun lintang sampun kepertama saking kulawarga Perdana nyangre pengerauh kulawarga Purusa raris nyuk serahang galah majang ring kulawarga Purusa juru bos Purusa sampun taler nyinahang maosang tetujon pengerauhnya nih gumangti mangde okan nyanelanang presiden jangkep alaki rabi sareng anak istri alit sanewenten ring kulawarga Perdana. Nararis duaning juru baos kulawarga Perdana nenten presiden muputang ngeraga sampun raris mupari tetes nakenang kesujatian kayun okan nyane anak alit nyane sane istri raris sampun nyantenang sumangup utawi sayu wakti paderena. Nah mungkin raris duaning sampun sapunika kulawarga Perdana ngwaliang malih galah ring juru baos Purusa mungwing sampun nyuk serahang nenten wenten walakare nenten wenten kepiambeng mungwing presiden nagingin pinunas kulawarga Purusa. Nah mungkin sapun apiraris penyawis saking Purusa ini aturang titiang pinaka imo kadiasa puniki. Ini mewali titiang nganganin kulawarga titiang saking kangin ngaturang suksemaning manah majang ring dani para penglingsir titiang pembekas juru baos ring jerowan driki duaning sampun presiden nagingin pinunas titiang taler titiang matur suksema majang ring oke alit sane mewasta luh sarini titiang matur suksema ping banget rianto pinunas titiang pengabtin pianak titiang Made Sudana sampun preside kedagingin. Duaning kadiasa punika lugrayang mangkin titiang ngatur ningayang inik pengerencana pengelantur bebaosan puniki sane sampun rinci kang titiang sekulawarga. Inggih
para penglingsir taler semeton sareng sami sanedahat uang yang titiang. Dewaning pinunas titiang sampun kedagingin ngiring sareng sami ngeres titiang. Mogi-mogi sang kaning pesuwecan ide sang yang widiwasa. Tetujon titiang aku lewarga. Tetujonipun pemekas Madi Sudano. Sarang raris kebenjang pungkur anak alit riki luh sarini mangno jangkep ala kirabi antar pemargi labdo karya tan wenten piambeng punapa punapi. Raris napi pengabtinipun kebenjang pungkur ngewangun keluarga alit sane suker tesanti merapan pesuwecan ide sang yang widiwasa mangno tetep taler preside kedagingin. Itu dane semeton sarang sami penglingsir pengerencana selanturipun ring tanggal 17 Oktober sane jagi rauh. Tanggal 17 Oktober sane jagi rauh malih titiang muali jagi rauh tangkil kejeroan mriki jagi sepisanan titiang muat ketipat bantal bantem pejauman jagi mepejati muat pejati ngatur dingayang ring para dewata betara yang guru sane melingering pemerajaan riki nunas icang nunas pepamit anak alit istri sepisan jagi ajak titiang meluas mereka ke nganginan ke Karangasem. Ando punika semeton mejantan do punika titiang ngeraukin sekeluarga sareng akeh minap lintangan ring seket diri sana jagi ngeraukin mangdo kepangihin pula pali pepamit anak alit mesarengan dalar malih akalih sana membuat pisan inggih punika dane jeruk kelian adat banyak titiang kangin taler menggala dinas kepala dusun titiange jagi nyarengin tunasan titiang karya ledang arse dane sareng kalih jagi ngupe saksi raksa rumaksa ini pemargin kerap kambi anak kalit sareng kalih sedurung titiang meriki jantan sampun jagi wenten malih ini dedauhan wangsitin yening nenten wenten piambang punapi titiang semeng jagi sampun ngerauhin meriki yening nenten wenten piaulang sawetara jam 11 siang titiang sampun rauh iriki inggih punika ini pinunas titiang ini pemiseken titiang pemiteges mungwing acara utawi parikrama selanturipun jagi laksana yang titiang ring tanggal 17 Oktober sane jagi rauh yening nenten iwang punika rahinane somo umanis inggih kadiasa punika rin raris malih asiki pinunas titiang pet sampun kebenjang pungkur sida jangkep anak alit sareng kalih mekurenan utawi mesomah titiang nunas ping banget majang ring para penglingsir riki mungwing kangin titiang megenah ring desa jatine dahating tune kadirasa genah melinggih titiang nenten jam menerbi sakewanten puniki dewaning sampun menawi jatuh karman sang kalih mogi-mogi sang kaning puniki kebenjang pungkur paiketan pesemetonan duwe becik kantos kewekas inggih asa punika titiang presida mabah ngatur malih mogi-mogi nenten wenten kirang punapa-punapi yening pet wenten nenten manut utawi nenten kucumponin ledang tunas titiang mungkin baos saking juru baos jeroan driki inggih itu dane senedahat uang yang titiang kadiasa punika titiang ngelanturang bebosan pewiwahan adat Bali rikala
pinunas titiang nganganin keluarga purusa sampun kedagingin. Kirang langkung untuk titiang uning ayang, titiang unas agung pengampura, matur suksema puputang titiang antuk para mosanti. Om Santi 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 Om.